Umphyrnai Sports Club haka khatneu terek yayong kala Pynliem no ya ke Challenger Football Academy dan Rio la not haka jingi kun kabala long haka no pai sngi jong kaniga sngi. Kaniga jingi lakai kalong shibenta kalumpung ye lakai Under 10 Boys Football League arhajar pulai balapan long dengan Shillong Sports Association hamadan baar jong kapulo. Hakawai berkaliang la syai ke sngi ke khatrat terek yayong ke Sorikam Sports Club kanya lakai persya ya kamadan Reading Sports Club hakapor South Shipwa no pai sngi hamadan baar jong kapulo.